Katanat jong District Medical and Health Office ni kasngi kalabuk ke jingkar pat iki Paidbah nong shong shnong gejala bikin ai ketika Covishield khnang banyadai le di nok nyang jingpang COVID-19. Haba kren chikilat pathai khubor Shillong Press Club u District Medical but Health Officer u Dr. M.R. Basayomat ulayathu bahapo East Khasi Hills kibriu kim da kitkhia banwan ai kini ketika banyinu jor bat kiwe pat ki state jong Meghalaya u lakrpat kibriu kin shimkhia kini khnang banla ban ding khong ye kini kejing pang COVID-19. Kat kum kejing khen bala yo lum hadu kasantrik ulber arjar apwe neduk basdang ban ai ye kini ke inject ke target jeng ki health worker ban ai inject ke dei khatwe hajar shi spa lai pulai ngut badap ai inject dei tang hendri hajar nyau spa lai pun nyau ki frontline worker ke target ke dei apwe hajar hendri spa hendri pesan kat ba ki badap ban ai inject ki dei tang khandai hajar san spa khandai pwe na kibriyo ki badon sau pusnem haduk san pukandai snem karta ki ba ai uni Covishield ki don tang kumba shi spa lai pusangut kat ba ki badon riu pusnem shajrong ki ba ai inject ki don tang kumba san spa nyau puprangut kawai tengah tarang siung ke human nature tu jungi niklat pun dan nujur mencim snem kau kenai match sakhendia sini hadin kan sampai ke kajing mat hari tu pun niklam meeting hari kata ta Nisam montre, kisah Nisam montre, yang ki ting nak kita ki kulung, ki ting nak kita ki bayin, ki buat rai ki dipang sin, minta apa? Cuma kita macam injection. Kadang jing semua try ki suai semua sting je semua sekain bapuar kat ayat cakap dia nampak bagi nong tu, because kajingba kadang pun ni, dah kata strain sisa kadang strain pet. Kapag kaya virus kakala na kipor sa kipor. Apo system ta kilami kung ito strain ba ang jungka South African variant, Brazilian variant, UK variant. Lisa hadit sa handog na kami sa kuwi variant na po Southeast Asia kam masuso. But kamdi tang mapur state desa ka sang punya brio nen ko siya ini po. Ikini ki kerta ki bomu bala sendiri pos mentioning kita ke bahat dengan kerta sapusan harusan dan nama keserkar kalau iba kini kita di vulnerable groups kubang lockdown dari vaccination phase kami sedang sebagai healthcare workers ada kandur dari January nama itu di maki sebelum most vulnerable maki three kam kalau kita banyak itu itu jinsi kam nomor ba kam jenis dari maki lapang di situ sebab ni as di frontline workers ni sedang first week monitor atau kini hakmat kita orang begini berhang ni frontline workers makwa penting the CCMT members dia treasurer juga tu hal ni ni ini terham dia turnang begini di healthcare workers dia yang kesem begitu dia ada legislation kita harus habla hajo tentu itu betul shimi ini lagu betul shimi ini vaccination memang ni sakmat indang habis terhidup ki kejimpang COVID-19 kandang ni balai pada kalau minta ke face kalau ya kita target groups kita age group ini kenalan nomor kini dulu kita vulnerable section of the society ibana banyak organisation but about the fertility rate kalau kejinya ham employ hai behat ini ki kerja di niwan hamni dalam mesin bakya kita di district officials habinyo in adu kesini basdang hak shikare march hak banila roll out ini program haki center bakya kita ngai identify kita biang madong sedong bakin take ada don kanu adverse event hendrai kita tak response na kita dah kalau very due form kalau ini batin software ini shimi ne kabo mentaban ayat ni kajing software ne kajing tip kita dah bakin yo kajing shai company kini kita hab hakane kerta bagi di ben shimi kini ke vaccine nama kalong sisa kajing mentoy ba kalong na benta kajing ada yaki na unyuk yang jingpang